Tēnā koutou Te Reo-Trepeneurs of Tākina. Welcome to week 9 of your Te Reo-Trepreneurship. This week, the core comment is Taea, who can do something. But before we get into it, kia karakia tātou. Kia taura ngā manaakitanga a te runga rawa ki tēnā o mātou e tau nei. Kia tūturu o whiti whakamaua kia tīna, hui e, taiki e. As I said before, the core comment for this week is Taea, who can. It's asking or ascertaining as to whether or not someone or something is able to accomplish a task. So yes, this is a pretty straightforward one, e hoama. In English, we're simply asking, who can? Ka taea e wai. I'll say that one again. Who can or who is able? Ka taea e wai. Where you see the question why, who, we simply use the tohu ka wai in terms of responding to that question. So here's an example using ka taea with the tohu ka wai. Australia can. Ka taea e Australia. Mary can. Ka taea e mere. A teacher can. Ka taea e tētahi kaiako. Some teachers can. Ka taea e ētahi kaiako. The teacher can. Ka taea e te kaiako. The teachers can. Ka taea e ngā kaiako. That teacher we talked about can. Ka taea e taua kaiako. Those teachers we talked about can. Ka taea e aua kaiako. This teacher can. Ka taea e tēnei kaiako. These teachers can. Ka taea e ēnei kaiako. That teacher by you can. Ka taea e tēnā kaiako. Those teachers by you can. Ka taea e ēnā kaiako. That teacher over there can. Ka taea e tērā kaiako. Those teachers over there can. Ka taea e ērā kaiako. Going into the personal pronouns. I can. Ka taea e au. Us two can. Ka taea e māua. Us all can. Ka taea e mātou. You can. Ka taea e koe. You too can. Ka taea e kōrua. You all can. Ka taea e koutou. He or she can. Ka taea e ia. Them two can. Ka taea e rāua. They all can. Ka taea e rātou. You and I can. Ka taea e tāua. Everyone can. Ka taea e tātou. Possessive pronouns, taku or my kaiako, my teacher. My teacher can. Ka taea e taku kaiako. Our teacher can. Ka taea e tā māua kaiako. Our teacher can. Ka taea e tā mātou kaiako. Your teacher can. Ka taea e tāu kaiako. Your too teacher can. Ka taea e tā kōrua kaiako. Your all teacher can. Ka taea e tā koutou kaiako. His or her teacher can. Ka taea e tāna kaiako. Their teacher can. Ka taea e tā rāua kaiako. All of their teacher can. Ka taea e tā rātou kaiako. Mine and your teacher can. Ka taea e tā tāua kaiako. All of our teacher can. Ka taea e tā tātou kaiako. Boom! That is ka taea using the entire tohu ka wai. Now, just note that that is not
the end of the entire sentence or the entire phrase. Ne? So you've got ka taea e wai. When you eventually head to level 2, we'll look at what you can add on. Obviously, this kind of rerenga is going to lead you to be able to say who can do what. Ka taea e wai te aha. So, for example, I can write. Ka taea e au te tuhi. I can sing. Ka taea e au te waiata. I can speak. Ka taea e au te kōrero. That is where we will eventually get to. Kōrero mai, kōrero atu. Yes, e hoama, this is where we pose and respond. So what I'm going to do is pose a question, mā te reo tuakana, and pose a question, mā te reo taina. I want you to give an example using ka taea e and use each rung of the tohu kāwai. So a proper name, place name, a person's name, the noun starters, personal pronouns, and a possessive pronoun. Just one example from each rung. Here we go. Who can? Ka taea e wai. 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 Cool, now I want you to post the question and I'll respond. Just follow the subtitles for timing. Here we go. Australia can. Ka taea e Australia. Mary can. Ka taea e mere. The teacher can. Ka taea e te kaiako. I can. Ka taea e au. My mum can. Ka taea e taku mama. Tauiho, language reciprocation. I want you to listen properly to this one because right at the end I'm going to introduce the negation. I can, I can't. So, whakarongo mai. Here we go. I can. Can I? I can. Who can? I can. Yes, I can. No, I can't. Ka taea e au. Ka taea e au. Ka taea e au. Ka taea e wai. Ka taea e au. Ai, ka taea e au. Kau, kaore e taea e au. Awesome, so pretty straightforward lesson for this week, e hoa mā, but don't forget that the structure always remains the same. Who can? Ka taea e wai. Someone can or something can. Ka taea e whoever. Hope you guys have an awesome week. Hope you really enjoyed this tutorial and see you next week.